Kila mtu duniani anatamani kufanikiwa. Hakuna anayependa kushindwa. Kila mtu anatamani kuishi, hakuna mtu anayetamani kuishi maisha ya mateso au kubaki na mahitaji pamoja na hali ngumu. Watu wote wanatamani kuona mafanikio kwenye maisha yao. Sasa swali linakuja hivi, kwa nini watu wawili wanaweza kuomba Mungu, mmoja kwenda kanisani, mmoja kusoma Biblia, lakini mmoja akaona matokeo makubwa na mwingine akabakia vile vile? Shida inakuwa ni nini? Iko hivi, Mungu hufanya kazi kwa kanuni. Katika Biblia tunaona kuna kanuni za baraka, lakini kuna kanuni za kuinuliwa, kanuni za ulinzi, kanuni za mafanikio, kanuni za maisha marefu. Ukifuata kanuni za Mungu, matokeo ya Mungu yanaonekana katika maisha yako. Kwenye Biblia kuna kanuni ya kuishi maisha marefu, kuna kanuni ya mafanikio, kuna kanuni ya ulinzi, kuna kanuni ya kuinuliwa, na kuna kanuni ya baraka. Kuna mambo ukiyafanya baraka za Mungu zitakujia. Kuna mambo ukiyafanya ulinzi wa Mungu utakujia. Kuna namna utakayoifanya utapata kibali, utainuliwa, mambo mengi yatatokea, matokeo makubwa yatakuja. Sasa hizo kanuni ukizifuata ndio zitakupa matokeo haya.